Fahru Razi Kuba, Aji Bayu Putra, Edi Heri Setiawan, Aliyah Al-Fuad, Agus Suhendra, Kasim Slamet, Muklis Nakata, Muhammad Mikail, Rezam Baskoro, Mudasir, Devri Rizki, Andri Abu Bakar, Nazarul Fahmi, Husnuzon. Mereka yang pergi adalah Van der Ley, Bruno Dibal, Samir Ayas, Adam Mittel, Ganjar Mukti, Asep Budi, Luis Irsandi, Tri Rahmat Priyadi, Erianto, Zamroni, Randy Saputra, Ferry Komur, Miftahul Hamdi, Hasanul Rizal Torres. Itulah tadi info terupdate seputar pemain Persiraja yang bertahan yang telah memutuskan kontrak. Tonton terus channel ini dengan cara klik subscribe.